W'impembe kwa Mimba Nkubare wambaye neza mpije nageza muri salon nwera ku rumogi imbunda ya grenade machine gun Kalachnikov niza amashoti aratu yo kurya uburyo busa kudasiba isoko inama aho umuntu yapfuye kurara haze nagiye urusho bwiza kwikobora ku rumogi kurongora abagore ntakuye gushaka kuba umuyobozi ntari kwitwa niyo mugabo Emmanuel byaranshimishije ubu ndi meya w'agateganyo wa Burera nakirinda hiroza umukuru w'igihugu perezida wa Republika kuko kuba atari gukira atari kwiruka no kuba kumushota ubushake bagaca nivuye kuzimushimira she ndi impano y'umukuru w'igihugu meya wa Burera mushyashya nzabayobora nize idakare muri Senegal nize Kampala mu Uganda nize politiki nakoze igisirikare ndi Lieutenant Colonel nahebwaga miliyoni 6 yana miliyoni 600 zamembwa miliyoni 2 kwa kombaye meya mushyashya wa Burera sindi ikigo ry'isindi cike sinawuzuzagabira mama ba muri Zambia ikonyira bara budense na mukuru wanje wa muri Autriche ni na John Habyamara Pascal nawe muri Zambia niga bakarori muri Amerika ndashaka kuba meya wa Burera w'agateganyo Imana bifashemo sizatatira hiro je niyo mugabo ndahira u Rwanda kuba meya mushyashya wa Burera ashingiye ku itegeko ngenga ashingiye ku itegeko inama nshingategeko ashingiye ku nama y'abaminisitiri ashingiye ku inama y'agarika police 0100 district rura ashingiye kuri nimero 3918 ashingiye kuri finatnat ashingiye kuri colonel niyo mugabo Emmanuel byaranshimishije abura nimero abaye meya w'agateganyo wa Burera yewe niyo mugabo mushyashya meya wa Burera ndahira u Rwanda kumugaragara ko nzakora imirimo nshinzwe ko nazateteza Republika y'u Rwanda yiwe ko nazasiba isoko inama ubukwe ya muntu yapfuye ko nzarya iby'ubusa ko nzayobora nta umagaze hejuru ko nzakora akazi ka leta ko nzubaritse ko kigana andi mategeko ashingiye Imana bimfashemo bwiye ndahiro yo kuba meya wa Burera